Hello guys, welcome back to my YouTube channel Toponina Vlogs. Video nali tahan isi video empat lain lagi mobile unboxing. So tangkai video le lang thana. Mobile balhan lo online shopping, Flipkart pensian lo, Flipkart online shopping. Pini sini le lang non nili unboxing ko ikut po. Nang lang bama video bang. Guys, so tangkai na nili mobile bang sa unboxing sih kayo Redmi 9A. Ang mobile bang kaya Redmi 9A 32GB storage, 3GB RAM, 5000 mAh. Dahil lang mobile bang kaya so tangkai lang na. Wow, charger lo, charger keyboard lo lagi. So tang tay nili aku na bang on click po. Lain lo phone ke Realme 9i. Lain lo Realme 9a. Sorry 9i jali 9a Realme 9a lain lo. So tang tay nili open it po. Redmi 4 by Android. Redmi nali tuhan nampak lagi po yo. Nang si on iglog lang. Nampak lagi po. Nili channel aki milang pada subscribe na to poning na vlog sa channel. Aki milang pada subscribe na comment sang Pinoy la pencil sang Pinoy. So tang te nang si on iglog lang yo. Tingnan ni hula. Nang YouTube na lang mai chong hong iglog thai pa mene. On iglog yo. Loading apps tang hayo, loading apps along sa loading igare lo yo. Loading app pa ma. Hong igloi la da bang sinal tim hong igloi thai pa mene. So guys, datang te nili paklang ipo. Kun bal hana mat nili paklang igloi yo. Bel mesin apun ke Redmi 32GB ROM and 3GB RAM. Price bang ke 8,450. Lapan online Flipkart pensian. To tang te nili kamera lahai nampak lagi po. 13 megapixel all real camera. Lapan all portrait mode, dual voltage with we have 5 megapixel selfie camera. 5 megapixel selfie camera bang ke ya agak ko bala. Tadang te. So guys, Pini video bang lang sini link toni kok po. Nang litong la sa video ko lang pa lang sini link sam naning sample te like ta share ta subscribe ta la pa nili channel to poning na vlogs at channel. Subscribe pa lang aki milang pada subscribing na. Tatang te. Kada ada mal beng lo. Lang si pini video bang toni kok po.